Sidi Baraka Meraja. Nasabah ini sekolah RA mengadakan peringatan Maulid. TK mengadakan peringatan Maulid. Jadi mudah-mudahan barakatna kecintaan tak lori alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nasabari bija-bijata ia angkai masih kolo konrongi lolongan ibarakak pak diseng si bawa mudah-mudahan semua keluarga besar TK Negeri 1 Pitumpanua ini mendapatkan syafaat kelak yaumil akhir insyaallah. Sindi Baraka Meraja nalulu ngawijata tuh nareko irampe-rampe mui alimalabina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di setiap perkumpulan. Nasabak telu aga-aga desi sagaga isakna ya rega dena lolongan nareko den baca salawat lori Nabi nomor sidi de gaga sampajang satu nareko dena salawat lori Nabi semua salat janazah lagi mana sadega rokok na dega sujud na dega salawat na dena sah. Yang kedua degaga pak doang ngeletuk kupong Allah Ta'ala nah sebab pintu na langi dia tak buka nareko dia salawat lori Nabi. Yang ketiga tidak ada perkumpulan degaga tahu si puluh dua telu ya dia salawat lori Nabi ini lau doang ngi malaikat. Makanya tiga hal ya na tuampai upasangi anak-anak kita yang sekolah di TK ini makanya kiru bayar elong aja na ya elong riolo ipake topi saya bundar kalau tidak bundar bukan di semana-mana naik kali aku palo malibu salawat nah tapak guri awija-wijata tapak guri anak-anak tamas salawat mega motor rupa na salawat ya napa lah salawat apalagi ko itu salawat Ibrahimiyah campak na tahaya napa lah anak-anak setiap masampajan na baca nana tatta idi guru na to lima lolongan ya apalang mancaji guru matu ya ronana tapureta pak guru nang kasimurina dena paja to litama pahalana mengalir lokoridi. Itulah guru yang tidak pernah habis pahalanya bahkan nasa nabita maka da engkau mako ko sulimun rimaselam mite amalana nasabadenang kana jamai magi na makala da ega. Itu karena murid-murid yang pernah diajar itu menjadi guru dan muridnya lagi menjadi guru, muridnya lagi menjadi guru. Nasabari taselam mite amalana. Tapi aku ya nirotopi saya bundar na dena nelogi ko matuway. No, iya kalau lo midena nelogi ke kami kan kateka to ngami. Iya na rosalawa ay tapak guru ng tadi ada surah-surah pendek. Iya, baraka lo po ito. Nasa bayi gitu na TK saya kemarin bulan 8 ke Jepang ceramah 9 hari. Macamnya di dalam 9 kota. Wagang kuliah ng mitay anak sekolah anak TK di meto na pada anak TK tadi. Iya anak TK na Jepang tatara patasa na ti de na wading ibawang. Dinawad di bawang karena memang pendidikan karakter. Padahal Nabi tamako alena law pasaya mabalanca Nabi cang ibarana nang kasahabat lupa me bawang ide na melo Nabi ta agana sa Nabi ta yang punya barang lebih berhak membawa barangnya. Jadi aja na tomat demento lima tasana ya komelo ito maton na mampe ya pak tasa onrongan re na tasa onrobo na tasa onro sapatuna sapatu olahraga na tasa handu-handu na yero na lampikangi komandre angka mana na toto iya masih nyawa aku mite dah aku na tanah pajero na titi haro mesangi pak tasa na makatulog po tapi dia nawad di guru na dia nawad ding tomaton na bawangi magay maka itu membentuk fisiknya anak-anak supaya kuat membentuk karakternya bahwa supaya dia bisa membawa barangnya sendiri ternyata wenaranong napa ni ko jokai angka ancona talima nana angka makatani bandera ya nabelo matek ka ko batay ya narup to dipake di bandera na laba mana si bana laba pisibana napa matek kalena berarti memang masih kecil sudah dibentuk karakter kepemimpinan. Iya. Jadi upi dia anak tadi lai pako sa ipas sapatu lai pasa wajudun na jakai yang udu nah ini mana totong ita sa nah ini to makatan nita dunna menre oko to yantara mangase
napano si pole ko ni itadungi si tama si kolange napay malu bolokan ni de baja tak kadabo si napay malu napay baru baju jadi sebab fisiknya memang tidak iya eta coba gare tarap kangero ya kung kay pole nana naludo sa patuna ang kami mato asan na koro kung kite ka na tawi ang kami to asan na jayo koro langsung nataro sa patuna alena taro alena ludo nginapakanjaki tasa na tapanagatume mo kororon na sana. Jadi memang karakternya. Napa di ko libur ya anak-anak tadi napa ada ini? Karena saya masuk ke sekolah ke masjid. We anak TK lo makutano ko iman na masigi pole masere lo. Mak bahasa Jepang, bahasa Inggris. Mak bahasa Jepang. Agan aku tenang. Maka dah magi ro salangnya na suju rokok. Iya ro anak TK karena ternyata gurunya memberikan tugas mesti pergi meneliti ketika libur. Didampingi orang tuanya. Yana romatu nakibuala pora ko pole rekreasi yo pui dia nak talo rekreasi lo bicuru na reo deka pak disengan na lolongan ini makiro jadi memang tapi Jepang itu memang pak utananya makada de metoga ga apa guru ngokotekai tidak ada hanya main dan juga pembentukan karakter deni anu makada mak guru maga yana tu ampai di anak-anak tako Olimpiade Sains Internasional rata-rata medali emas nala kau nak semak tapi yana rek perguruan tinggi papat di Hulu nih apa memang anak-anaknya orang di sana belum belajar iya karakter nih jolo nanya tu karakter emang keraji makanya Nabi ta menanamkan akhlak dan tauhid itu ndak mudah makanya Nabi ta innamal buistu liutammima makarimal akhlak ternyata di sana pokok saya diutus kata Nabi untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Iya naridi guru natatajan niya na takong kay polero ajama ki na bawi limata mabderesalla kong kay melo made. Namuya mero karakter terbentuk itu sampai SMA din lupa itu. Apa ako mi barat anak-anak kita Ina yan anak emak ko aja mapata sila-sila. Iya. Pak mabela mamulai mabela salang ni. Tahu ngang sa Indonesia negara yang mayoritas Islam tapi semua model dan bentuk mapata sila-sila olahraga mana makundre roni mak golo aroni mak golo makundre mapulli tapi dia nama rigaga je olahraga pak madisimo tapi mamula kaya masela mitai maje nang kako aroni olahraga maka je kanja sulara na maka kanja wajujunna tapi ya nama makundre Muhammad Rasulullah na cek de mani aja de na pita manang iya tuh biasa kayasa sanam pagi di sanam iya ro sanam biasa memang olahraga nasabak pergerakan iya makukai orina manikedo lesi dena iya biasa kak jalan di tempat lari mendel di mana makukai de ya gaji tubuh pikau ila karaka ina malasa memang ije nama cuma ngapo kita iya, macio manam. Iya na perlu diluruskan kembali. Salangi je, salangi. Iya. Betungan na, iya na rolay magim, iyo pwede makunray ko pada tamana more ako tu dia na marigaga. Pak mega tu iya makunray mapakataw-taw makukoy. Pak sulara lala na nala sulara saliwang. Itu. Iya, apa iya tu lejing sulara lalam iya tu. Iya na de talengi palapi iya berarti sulara lala na ta sulara saliwang mana sah de na gare-gare ya tu de to gago ko di ka mengaku mereka iya karakter ya iya na ta pak biasa ya ro ya pak biasa iya apa iya tu ko pendidikan agama aja tak ada TK, ERA pada ini minonroy bahkan nilai plusnya TK karena bisa double iya pelajaran umumnya kemudian pelajaran agamanya dibandingkan ya kokui Kementerian Agama Raudatul Atfal ya kokui negeri TK iya jadi saya masih ingat ya mateka ka tuh Pak 2 tahun nggak mateka jadi ya koma pares saja sa TK itu lolos na iya jadi usahakan karena karakter itu napa nih iya ro anak-anak tapak biasa angka tuh kebiasaan makan jalan iya kok akhir-akhir bulan misalnya atau hari Jumat
ko talingi nanre anak tatalingi bepa makanya ko tabukurang bepa guruna Jumat berkah de wakada upoda bangiro magay alena pangulut ta Imam Tasyafi magi nule mapala manang ikita na guruna nasaba nasidakay guruna ko Jumat itu nasidakay guruna aja mo di talingi ko tanya di aga pale namo bepa mi maka tali alingi guru muna ipa biasa tu anak-anak masidakah maka dia ko Jumat masidakah tu tahu na paringarangin ni matu deto na masuholi tali masa berupiah dosa berupiah mega mupi tu baraka na guru rewa na deto lempala itu papidecen iya roh supaya anak tawad dingi matu lalang baraka na pa itu sange pa di sange dua ada ilmu akliyah angkatia sang ilmu barakah iya ko ilmu akliyah kepintaran ya ko ilmu akliyah barakah maya gatu tahu maca tapi dia dipakai pak di sana angka tu tahu tunas de kun rupa aja madari tu tasila mite maka dah bagi nak magi pacarame na de dah tahu coba tak biasa waktu masih kelas tuli ciling tuli magami de kadangkala anak yang tidak pintar ilmunya itu tapi lebih bagus akhlaknya demi na podangi nabita si bupong Allah Ta'ala maka de itete ko makanja ahlakna namode na matan repat di sangan na pakito tu mak baraka tu kepada na rupa tahu makira ye tapi makanja pa ko macai na makanja tu ahlakna iya na de na magampa tu pa apa iya na itu makoko apalagi tantangan na HP oi reji paga HP game iya pa iya anak ko lawala meto ultimatum ia mikoha inawat di makatanya HP teluk jatuh kapal lebih teluk jam dia nemu HP si pemang yang betul dikasih memang ultimatum nasabah dia tu na cocok anak dia misangi HP apa kau tu memang pesawat mesti pakai HP dia na cocok apa aku mana ngiro laporan ni me ujiat tahu tak jadi mesti tu macam nak tambah HP cuma melo mi kontrol apa ya tu HP wa di setama tak suruh gara-gara HP ya ko pacarama nak guru ngan nasapa makanja tapi ya ko HP na nanu masalah nang kamana iya kamana madar dia korang ni bukan atau masulah ponco masa pede kelan iya na anak yang mana nih tu melo na mengaji nang kato papa saudara ponco maro dah mana saya kakak max ya nang kasih garu-garu ke langit tamu ko tu melo na mengaji ya iya ko pura madon lo korang ko HP wenang kay klan na to lima ko aroy lopat dia sisan laulagan magay na di na to mengaji iya jadi aja tak kada tantangan itu iya anak-anak tak memang harus dibentuk dia meraji Pak Bu meraji makanya ya tu guru TK ya ko ya apa madiawan aja 10 juta gaji na mestinya iya ko gaji iya liwar rajina apa RI na ya okoro sa bola pondok ero uperhatikan ni guru na mapat DJ alon na ya guru RI ko mamak ko ibodo na ya na din naman na iya jadi ako ka guru erare walau boleh na pacecerang sabara di dilakay na magay mitala dito sabara ko si kulang iya makotiha iya jadi ini tantangannya itu besar iya makanya upasang ini tomaton anak maga manakong kanana si Ratu masikolog ko tali masak bumoto si di Juma berkata talingi guru luar biasa wat di komelo pe makadang katabunga wat di penri umrah luar biasa itu iya luar biasa itu dito je na mega padamu ya tu ko riuni makala je tu riuni maki buah saraga pacapu-capu di aja na maki buah saraga pasipuluban ni dimu molengi gurumu nandreka ni umrah pende gurumu tacidi tasitau natasiagamu itu ko 500 ko siba ko tu riuni natasiratumu mi atu sabu na menre na umrah gurumu daripada mali baju juta 300 sabu angkana reuni laurun tu SD mak baju SD maro SD mak baju SD maro SD Pak mak nasya matoni kenapa nah mak paloteka mak da mak palo SD mak dasi maka dah kak siaga nong kosok na tu baju SD tu mak itu rajana tu lai jai
Ya kene aja nakasima baju SD. Alaban no pingo ko tumupada ki masempo-sempo. Ya tumalyang ya waju-waju pasipulungan ni guru mo penri umratasit di sitaw. Uwe barakalo po ya. Itu si tongan na kalau mencari manfaat. Sabay ini makukuha mega gijan masalah pa. Makai gamak dari kinasa kasi si maka je perri peko tan nama perri. Napan na 50 losi. Tang kiri si ratu losi. Ang kanyambal ay sila lapo-lapo dito kay pake. Mega begitu. May gaga din natapake. Iya gare ko siya kay si bola. Ya ko do 10 kata bola si bola 10 to. Ya ko 5 kay si bola. Na silo si mi atupan ni nagana dito natapake manang. Tapi ya ruambo cece gindo cece roe de may paya ko le pasay kacinga-cinga. Lasa ya te ka pasayo lo. Ya pay ko to tama pasay bu na paguri to nabita. Bacay la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir. Supaya dia nalaki sulilipasa ya sange sulilipasa ya kokui pasa ini tatap pemacin na mali sisa na latu bola na masa sakali lama na kaje beliau na agagay na dito je gaga ya riasa sulilipasa setan na pasay iya kami mato na rampi na bita biasa tu latu pinasalama je nang kawal dia gagay nang kamu je no kumakon kamu ay pacapu di makiro jadi nanti baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir ko babanna pasayola ya dam pangetido saya ede to nakan naki pacampa-campa jadi itu baca apa lamo to ya ko din apa ni cawai gitu anak TK iya jadi iro pak dong anak pak guru nabita meloki matinro ibacai meloki tama pasai bacai pura ki masampajang ibacai ya to situ ko ibacai ko pura to masampajang ngeri baca ke 10 makin nabita namo pada gan nabusawe ko tasi edo samong katina dampengi ko Allah taala yan to ampe na baca itu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu ala kulli syai'in qadir 10 kali kalau maghrib 10 kali kalau subuh semakin nabi tanah mau pada gan nabu sawe kutasi dosa mu nak dampang topong Allah taala kotome matinro baca toy aga gunana gunana kotome matinro de nakan naki pakiri-kiri ilmu-ilmu yang dibawa oleh jin iya apa iya tuh de itu gaga penyakit menular ko salang de gaga ia mimpi lete lah saya nasabak jin palete ko salang ya penjelasannya ya ko dokter wallahu alam maka dai ang kasahabat protes si Nabi maka ade mape ko tolok ko si bawa na tapal malasa ki maka dai Nabi ta cocok ni jip palete melalui angin na palete jini maka dai sahabat mape ko istilahnya to milo alinrungan na kumana dito syulang nakan natoki maka Nabi ta ya pale ko makada ko jip makada ko pajaki manular iya ro tau bunga nakan na ini kana paleteki tau bunga nakan na lasa ni ka paleteki nasa ide na diri saya Rasulullah ina tunah kana bita makanya penyakit itu adalah jin yang memindahkan makanya doa tolak penyakit itu rata-rata diawali dengan permohonan perlindungan itu ampai kotome matinro baca doa bismillah iya supaya tidak terkena penyakit tapi kami kan rupa nalasa toh lasati mega to iya mega makoko maka raji pak burana tu napa itu lasati dia itu napita maka ballo ya tu tapi ilala si garu-garu nya nampai maca to guru teh kayo ko mapata to bura napa nalit talo pada si satu talo yang katalo maka lengi tapi si garu laun na si basalakan na talo ampur rosan na kato tahu mako tu maka bello tapi ya apa tina si bakalan tahu ampur ya tuh aku tuh jadi pada mati ya ro talo ya tu kong katalo mano talo iti na lai bawe tabawe garelo ko manu narangi manu kong katalo iti talo Manila tati garelo ko manu narangi manu ya ko mababboy matu ya tu tatta iman caji Manila tatta man caji iti de baru man caji manu tapi nacuri manu itu ya na jok kay do na itu manu macu iti ko tu de la ko iti ya tu manu nacuri aga maknana padalik ba iro nana ya nang ka anana maja akhlak na kubolana maja kehidupan ko tomoton na
nagurun na mo to di binay. Lebih banyak bersama dengan ulama, bersama dengan kiai, bersama dengan para guru-guru yang berkarakter. Berubah akhlaknya itu nana nasabak nacuri runewe si bawah. Makitu si tongan nampai telo yala di gatung. Iya nanti maka dapat kami pesantrennya nak tenarangi kiai pesangi kiai binay apa ya kok kibolata gimpi. Pak Indo na magala ma Facebook, ambo na magala ma game. Nagagali na kasi pak bicara, tulis siya bokoram ni. Gaga tuli ma game asik deh nangka. Iya na tu ampai bu upasangi kong kanana tabicu mapamule tate ya ko makade tate siya na tilrona ko tate 10 pi tate arwa tapat dia ngijo HP ta. Tapalin na supaya kita bisa komunikasi dengan anak. Tapak biring HP anak, tapak biring HP tak matikan 2 jam saja. Kita makan sama-sama anak tas si bawa ki manre cerita ki si ba namo 10 menit supaya ada ikatan emosional orang tua dengan anak. Magi na mega tau mako kala mo nyawana ko tomaton na sabadi nito na kena si pa bicara. Indo nama Facebook. Ni sama nang urusan na tao. Mapadiwata niya ko Kalimatan, mapadiuto niya ko Surabaya, mapadisi na niya ko Surabaya. Oh ni sama na padahal laki-laki na jamba-jamba din isa. Urusan naman namin tayo isa. Mga kabila na isa. Padahal kakiyawanin nga na din apoy. Iyan na ito na mega parcaraya makukoy. Nasa ba na mula kayo ba yun makurato ni mabichar. Menre niya ako rotin re. Ci di mangulawat ma Facebook, ci di ma WA. Di mo pa na siya teka mapas mata na cakaru dumatin bawa. Di na. Ini yang muncul. Ini matutunan Roy. Aja kita nikmati pemberian Allah bu. Betongan na keluarga itu sangat spesial. Biasa ukuran anakku nak saya ini keluar berdakwah keliling. Syukurlah aku kalau kita bisa duduk begini. Yakini bahwa ketika kita duduk begini bersama di dalam momen terakhir bersama dengan keluarga. Nah dindris ke depan mati keluarga. Wah dijaji ya situ dagang mati ku bajai. Maka jadikan setiap momen bersama keluarga itu seperti momen terakhir kita bersama. Itu penting. Aja nak kedai-kedai mana? Dia TV aja. Mati bawa gimana tu? Nampak kita Allah berupai. Tiga suruh kok. Itu 5 HP Andre ni. Kenapa kau tu? Coba kare. Kadang-kadang kan kita lupa itu. Karena aktivitas sehari-hari kadang saya nak ya nampak. Mapa mulai tanggal apa usalai boleh. Tanggal 20 menyenan apa karewa. Iya. Jadi berapa lama itu dia pura Wijay maka dede. Kalau dulu bersama begini nak 5 menit 10 menit, anggap itu dalam momen terakhir bersama. Kan begitu. Nah sabade ni risang, apalagi nata ko maraji na lo na makuliah maka dena to si bawah. Iya, manca kita umana sih. Iya. Iya yang itu na wang kamana ngana ko mabicu mo pia na maraja na dena ka monro. Iya, itu penting. Jadikan momen-momen terindah dalam rumah tangga itu. Aja na gara-gara HP, wah ide gagal. Ini yang banyak sekarang Pak. Sehingga orang tidak ada komunikasi. Dia gagal. Anak na din ang kanasipa bicara maka magi anak ko sa ipurang ada siya makalinga baca. Pero kalau makalinga baca din kamu sewa ada. Kan begitu. Magi na makakado pa cicirang karena memang ya ko to mabicara lagi gangguy. Masa katuja bang kato pemana namana na ada bel kejolo. Kenapa? Karena tidak ada ikatan batin orang tua dengan anak. Apalagi kung mabicu mo pineles susu sapi napa nih kah? Meto. Iya, deto na ni pasus. Magi tau matuan na nana ni sur. Wal walidatu yurdina auladahunna holaini kamilaini. Magi disuruh pasus sudah tahu supaya jantungnya orang tua dengan jantungnya anak selalu berdekatan. Detak-detak itu dia akan rasakan terus. Makir ya makoko ade nagaga pa maripa metoni je makun reyesa ako kampo ku deto ko deto makanja mana tau si we ma katanya makai kenapa namo sesak na deto na nasesak malon ri mana man sulara lalan na lakay na tay mana man sesakan iya de nagaga ngere padahal makada nabita onron na makun reyeta lolo dosana ya ko masasay siaga we miti o ko tu we agasana ya tu tatti o ko tu agana sasay barang lakay na se ko tu dosana nalaga ko ngala taala na de na tu nalaga ko malon riki de na manasani de iya jadi perlu ki
iyakai ulu na ipasa dia ngawai pala tawai lakai pahala lopo ya tu. Aja mo na megala ada tugas tayo ko dito le sasama nang ni sesa na tasasa batongan na tala niya ro wadinge makaliya wadinge lolonga nga pala maraja jalalo na deta lolonga nga pala ngokor ad nasonga ngilakay ta way pala na aja na COD manang. Iya, ang kaya ko toje makun re COD manala na rit pa. Halo, antara ka nga ano? Puh. Jo tu. Iya. Jadi onrotona nana emakokai namojo ko pesantren ngimita masalah to ni Pak. Apa iya pesantren nge? Iya na iralon ria nga nananae. Iya na yan nasua nga nananae. De iya idang kana security yala. Ang kato na tugang kabarsiha yala. Masikola to nga manibaga nata. Ayam poto mani masikola. Iya na rewa pula sikola nge chidi mani nanasu ay manibawang. Mestinya anak-anak perempuan itu aja nih yang laundry yang sore masasa sendiri. Sore masasa. Ay makala masikola wi namo masikola. Na ujung-ujungnya berkeluarga. Na matanda sikola na pikun. Na de nakala malakay pajaba manang, malakay tau de mana gaja mana, pak galuka maha na runtuh. Maga nih. Kita pasadi anak tak, maka diri anak-anak kita sebagaimana pendidikannya orang miskin. Aja nak milih di 10 sabu aja na 10 sabu talengi 5 sabuna supaya dia pintar bersyukur dan pintar mengatur keuangannya. Ya matu kong kagagana seko na butukange na seko mipole de na stres na sabakan apa dia terbiasa kekurangan. Yo poko milawi di 10 sabu nele 20 sabu dagag. Mati buaki pakojak na nenewe na madari makoto si pana. Nenewe na itu sampai kong kanana anak ko nene na monro dua minto ko de na batti battai. Ya mitiak bawi sa upahu. Jarang pendidikan nene madecing. Jarang. Yan na to ampay na bita cinampala dami ko nene na. Iya. Dahil panajaji tampu moti pinamati ang na ang bichu inamati indo na itilok ko nene na matetopa nene na pa. Iya ko pendidikan nene ay makura madecho. Makura. Iya. Iya lengi dicek dek nasa makan menakat di uko anak muna dalek na mo. Iya. Itu. Nampak bulawang ngapura dia nampak bulawang gelak lah. Itu makot iya ko nene itu tapi dia tu nak ko manang tapi ai mega. Iya po tanah ko nene na monro bataca mangkali nga baca. Iya. Itu tadi dia nak tak aja na pendidikan nene. Apa aku pendidikan nene ai. Tapi makurato ni je nene makokwawita. Makuran. Apa magian nang kamaloloy nene we. Apa iya tu biasa kita na ni gero maka di neneku. Iya makokade. Ya kita ni gero nasak ambokku. Ni ga pero mata aku yolo nasak bapakku. Tapi kuyasang oh ya ko nene na manca jambo. Ya dia nak kada nene maka de ambo. Ya ko bapak ambo na maka de bapakku. Kau malolo nene. Tak de nene manca jambo. Ya nampai mega nene mapira makoko ay. Makakaliak kedo. Malolo me matoy. Tapi dia tu kagak ko itu penting Pak Bu. Anak-anak kita perlihatkan kasih sayang itu penting. Iya. Apa itu anak-anaknya Pak Bu? Tanya di punna tuh tanya amanah mi titipan mi. Ya upau. Maka aku boleh nala-nala po ngala ta'ala kali na mi mapunna. Pada milo na itu maka na panten na bali boleh lawin rang niya pake maperuruwe. Pura ni panno ni pante da panno ni bempata parewa kan ni embere na te katon na parewa kan ni ya konala ni te katon aja tamache pa pura ni tapake makoto tu po ngala taala na pinrangam ibijata nang kawading lolonga ngapala na sabako makibo idecing pole matu na dapin dua amate-mateangan na makadana lepe mo po ngala taala taro-taro na dito kaya punne namolak kay tatu dito niya punne bayine dito niya punne de pinjaman mi na pinranga mana mi po ngala taala watak kali de gaya punit bulu mata de gaga ya ko meli po ngala taala lagay pareng kalinga laga bawang kami do chide makalaba na de to pareng kalinga ulit titi ni mako ade je na kalinga mata kamu bula makalo de na kita ya ko na po ngala taala makanya syukuri di saat dia ada itu penting ya. Yan ito nakalala in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasadid. Ya kumusyukuro kimoy. Aja natarubay Ibu.
Maka ni kanja itu Pak Berena po Allah Ta'ala, aku malam puyan nita aja nata paleko imen. Iya Pak Mega toje gatau to limelo palete. Maka ni po Allah Ta'ala maka dia je kanja waki buar ginalo si palete. Magala ma model pada tikungan eta masiwa. Di to ka ko di. Nama dari itu je kasih tomato amako aro. Napa malas pidol. Po. Di na ule pada. Hati-hati kia aja bu tapalete macam pun Allah Ta'ala Pak Mage na pinra kami rewa ki matu nak kada maji na matandre ni muna din ako tu bisa tandre na balik ko aga meta pau ha iyam pai makun rayu pau ba deto nang kauruntu arwane mapaletean ni itu kagak di makun rayu mi iya nana mak gaya tongang iya kurang-kurangin ya roh kurang-kurangin ya roba dak sakingker ya jangan tuh mali sakingker maka seolah menjadi sakingker apa iya nalale na oli tamalale deje tu tasakame pede manipi orang tu nak nakan lewat lakas so pada ni urangnya pule watte iya tuli nak bobo ni mga kepala nasak na magay na manipi ni olina wasa ini makan memang isaw matang ang kasao, ang kamatang, ang katomatatong, iya, aja na tanay. Pakuan ni Roma kanja, ya lalo to Amerika maputewe tulina, tulilo mabalakas sokote. Nasa melo ko mabolong-bolong, ya to si di tulimelo ki mapute. Awe. Na makanja mo ko makuiro warna na. Iya. Iya, dah na pulakay kilakay na pubay na kilakay takin na puji mako ato. Hindi. Cuma aja to sinadeta jampang ya leta aja. Kami gato makungres na pura malakay di nagamo dili. Namu maju matay na lupa ito. Janda pinapa si mamo dili. Madali ka mako. Si baway lakay na di ka mo dili nasisan na janda napay liwag gaya na sabaran no salah yan no pasa iya angkanya tajagay lakay tabu pa may gato pangalakay makokon may tasak kami we ulawan mi atu biasa dito ako na mo lakay din na to pekutan na mega pangalakay na chili na bandit tuju nang kanatu pito na dara de gatawan tantangat tapi di makunre tapi tu de piga janda we na mega janda na siwa ka apa iya iya tuh nak darah itu masih rimo pem itu jandai bahaya apalagi itu tuh 5 tito kelo pipinyi di oh bahaya lah dah itu iya nah tuh bahaya lah dah tuh error otak nalakai tak kumaku itu nita iya jadi tak jaga bibilah iya ini penting saya wasiatkan ini anak-anak kita diajarkan adab mapa mulai pakaian mapa mulai jokana tapi memang meraji itu yang karena TK itu 2 tahun dia nama gampang pembinaan karakter anak itu tidak mudah tapi setiap hari insya Allah sabaraki matandre itu apalan iya itu luar biasa pahalanya itu mandari katanya tak kejana-jana maka ya kau tulis pada cengi anak-anak tak di mau anak-anak tak pada cengi apa dia itu nulis makan jak menang emak dupa-dupa men iya dia tasakamay makan katu anak-anak ulawat tama dia nanti julawa masuk iya angkat tu anak besi tayo sangat tama ya besi halus masuk makutiha apa karakter anak mapamulay akibuan anak yang kami na pangaron na yan ang kanana yang kataong belo berhubungan na mga kay kapasuron na pabali-bali na nito ni napay makabila kay na nasa padang yo lampu laca yo taga ang katuon de panano kakanga yo lakat kuane yo lo ni degag yan ang katawang ako ito ikan na pasuron na tita na maya ka bicara na kung kay podang ito lojo malano mana tu dia mana tu di mana isuro ano mana oh ikan na bicara na indo na napuli yan iya maya ka mako aja na tasaka napay maka binas ketila pwede pa na mati yan laca yung dito gak ada bentar lucu kakak aja lah awe nape masuro ikakak dirakan yawa rasa si asik bener si asik rasa pari beli yawa awe ke papasuron iya na tu nako nama bali-bali bija-bija
icakarudu ki itu bahaya to. Yan ang tahu berhubungan cakarudu emeta tu na pemabicara bijan. Latu 5 tahun na to nang kanana 5 tahun na tul maklami amma apa lan cakarudu ya tu. Jangan mau akutan. Masalah ya tu. Masalah landroy. Iya. Udah memang ni. Ini na sambarat tu deh. Iya na tu nasuro ki nabi tamak jenne. Magi ko to mak jenne, may galasa na laway. Ang katu penelitian na Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris, ang katubuan na psikoterapi Al-Quran itu tebal, lebih 400 halaman. Saya pernah baca itu karena saya jurusan psikologi konseling. Jadi Okoniro Lauruntu penelitian na tahun 2007 itu mengatakan bahwa ia ko angka tahunakan na penyakit ayam epilepsi. Salah satu sumber yang dia temukan di penelitiannya itu gara-gara tahu manipi berhubungan. Matinro inapa manipi berhubungan badan, natako moto, natapa berhubungan si bapak sanganna, natako monrodara itu makun reye, maka anaknya itu nanti kena epilepsi. Itu penelitian Bapak Profesor Dr. Dadang Hawaris. Beliau meninggal kena COVID itu. Iya, itu bahayana Pak. Ya nasuruh ki nabi tamajin. Iko tahu perman nipi berhubungan nak jenne mo